بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيرته رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك شريف زندگی ما شما پیسریگه حلقه قوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وپس آت چه صلح حدیبیه مدینه آت کرسه شروع کو رسول الله صلی الله علیه وسلم وت نفران دراهین یه مگا راه دا اسلام تبلیغ دعوت واسطه چهی همه مزنی کاران کاغدی لیگ که بادشاهان مزنی بادشاهان واسطه کاغدی راه دا هر مردمی هسته مستری کماشی آی واسطی کاغدی راه دا دعوتی دا اسلام ایمان بیاره ایمان نیاره گناه شما سرن شما قوم هم گناه شما سرن شما سبب شما ایمان بیاره شما قوم ایمان کاره دنیا گیش مکنه چه آخرتا دنیا گه آخرت همیشه هسته ما شما زان ترنده یه بادشاهان جواب چطور بی نجاشیه چطور جواب ده مقوقوسا مصریگا اسکندریه چه جواب ده هرقل رومیگا چه جواب ده کسریا فارس بادشاہ چی جواب دا وہاں چو راہ دا کاغد ہر نیمگ عمانی راہ دا مشمع مشکتنگ وشنی یمن نیمگی راہ دا نجد نیمگی راہ دا شمال نیمگی غساسنہ مناظرہ نیمگی راہ دا یعنی بعضی جاگاہی بیس دو کاغدی راہ دا قصہ دراہین چیزی ہے خبر حال بعضی قصه وقایع بتگو رسول الله نفران گو همی مزنی مردما باز چشا مسلمان بی هنچو کاغدی آت کرسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان آت چو بحرین بادشاہ منذر بن ساوى عمان بادشاہ دوبرات شا ایمان آرت و هنچو بعضی جاگاه ایمان آرت قبول کو بعضی نا شرین جواب دا و بعضی نا یکیا چو رسول الله صلی الله علیه وسلم نفری کشت همه رسول راه دا رسول الله نفری کشت و رسول الله صلی الله علیه وسلم همه آیت الله سبحانه و تعالی ماهی گواست چه یه هبرا چه مکه واپس آیگا چه صلح واپسات که ماهی گواست رسول الله صلی الله علیه وسلم همه کاغدان رساله راه دا مردمان سر ماهی رن الله سبحانه و تعالی همه سورة فتحه نازل کو رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشتی شما همه مردم محروم بیته چه عمره محروم بیته چه همه مزنی فضلا الله سبحانه و تعالی شما را لبز داته یک مزنی غنیمت شما رسید یک مزنی مزد شما رسید یک مزنی فتح شما رسید دنیا تو حسابا یک مزنی یعنی روزگی فتح غنیمه و آخرت یک مزنی اجر ثوابه یہ آیت اللہ سبحانه و تعالی نازل کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دراهی مردما ہما مردم شریک نبی تگن جنگ میچیا جنگ صلح الحدیبیہ رسول الله امراه نبیتا یہ آیت اشکو زانه رسول الله صادقه درستن گوشت یا رسول الله ما کائیں امراه به یہ جنگا چی اللہ گوشی لقد رضی الله عن المؤمنین الله راضی بھی ہما مؤمنان سرا ہما رسول الله صلی الله علیه وسلم درہ چیرے بیعت کو فعلم ما في قلوبهم الله سبحانه وتعالى آیان دل توکا زانی چنچو ایمان بیتا چنچو صدق بیتا فانزل السكينة عليهم سكينة خشي ایمان آیان دل توکا نازل بی واثابهم فتحا قریبا وآيان يك موزي مزنين دا يك فتحي ومغانم كثيرة يك مزنين جنگي يتوكا بازي مغانم بي يأخذونها يمغانم زيرانتي وكان الله عزيزا حكيما بيشك ديوك الله قهرمند الله حكمة والله زانوك الله سبحانه وتعالى وتم بازين درات فآتك جمابتا رسول الله صلى الله عليه وسلم قشت إنه هیچ کس در من یه جنگا الا هما مردم گمنا گوم بیتگا صلح الحدیبیه گمنا گوم بیتگا یه جنگا پیسریگه عمره یا واپس آت کن گیشتر چشا یا که گیشن در میتم
بازينا بريات كو قشتي ما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز همي مردما ياكي كبولينكو واتوتا دلا وش سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها همي واتوتا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبولينكتا آيقا وش ما ربي كاين مغانم ذرونا نتبعكم وش ما ربي كاين قرآن وشجع يريدون أن يبدلوا كلام الله لوتا رسول الله ما حكم رسول الله واشتا يكار ما كان لوتا حكم ما بدل كنا جاء رسول الله خبر رسول الله قول برا الله قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل يا الله حكمه شما أمره نبي بس هما مردم غزوة يهور بتقام صلح الحديبية بتقام رندا ود وشا بل تحسدوننا شما ما يسرى حسد كنا يشيت وكا غنيمها بازين فتحي ما بازين غنيمي ما همي سببا شما ما راح حسد كنا بل كانوا لا يفقهون قليلا شان مقاصد نزان الله أحكام مقاصد جيم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مسائل توكا حكمي تي هستي إشان منعك باللي صادقين مؤمنين خالصين مردم در كبنشا إشان توكا دقي مشاكل چیزی مبی الا همي مؤمنا صادقا فدرات كهزار 400 نفر بو رسول الله صلى الله عليه وسلم كجاني مقاشتان توجه كو خيبر يك مزنية منطقية آبادية منطقية تقريبا بلاهين كلات حصن مانه 11 كلات بلاهين كلات ما يشي مردم مقاتل جنگ نوك خيبر توكا تقريبا 20,000 نفر هسته ویه آبادن درخت مچی مانه کشاری مانه گندومی مانه هنگوری مانه بی انداز یه خیبر مردم همه مردم یهودن یه خیبره همه وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بین النظیر چه مدینه کاشته بازی نیاد کمشان بازاره چه بدن چه همشان بازاره مردم درو جنگ خود خندقه همه مردم درو عرب جماعة كتم وبني نظيرة بيشما رسول الله صلى الله عليه وسلم حملة بكني هني صلح بي رسول الله قريشة صلح بي شان ساك ترسي بدنا نفر راهدا غطفان سرا غطفان بيشما يكاري بكني رسول الله صلى الله عليه وسلم قما كا صلح كتب حتما مارا شمارا كيتي ميني مقا جانكم ما يسرا حملة ما شما بارد ياك داستي بمي هور ببي غطفان گوشت مارا قبول مکایم هور من جنگ من بس مار خیبر شما سیره مردمه گوشت مارا نیم درآمد و تزمین شمار دهیم فقبول لكو فرسول الله صلى الله عليه وسلم همه مردمی جماع کتا گوشتی بروی غطفان راها بروی بلی هر با غطفان آت که میجیشا گنده ترسا نروان و تارا نرسین ودا فغطفان مردم درات که نیم راه آت که بدنا یک خبری حالی آرد وشتی مشمه ملکا یک پورا جنگی بیتا آوازی بیتا ایشان واپس شده فنزان شان مقصد چی الله سبحانه و تعالی یک سبب کوشان واپس شده ویت ملکا فرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درات همی راه شو چه خیبر رسید چپا صبح نمازی کو خیبر پیسر کلاتا صبح نماز رند رسول الله صلى الله عليه وسلم آت شتا خیبر مردم نوکی کلاتان باب پچ کتا بس پیسر رسول الله روگا همي منافقان کوشش کو مارا اجازه بده ماتی امره به رسول الله قبول نکتا همي منافقان مستر عبد الله بن ابي بن سلول کاغدی راه دا خیبر سرا رسول الله درات که حتما نیتی یا شمی سره یا غطفان سره بس غطفان نیمگا شده حتما نیتی شمی نیمگه آیان کاغد آت کرسه ترس ناترسم چاره چه صحبه هنچو جیش دی آت درستان زانت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسته هر کس ویتی همه دست گونه زمین کشه همه سامان زمینی نه مچی داستان هر کس تچی و روتن کلاتا گوشی محمد والخمیس
فرسول الله صلى الله عليه وسلم قشت الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ما هربا سوبا يا قوم سرى نازل كتب الله سبحانه وتعالى ما ركام ياك آيا شكاس دا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم آت هم كلاتي بلاهي كلاتي هم كلات وقدروا جماعة تير كمان قونه زهم قونه وشتاتقا ورد شان توقع خيبرة بزني معسكرات هستم، جيشي تدريب هستم، كلات قوية كلاتا سلاح بأنداز باز هستم، تدريب كتا هميشة جنگ سرا و يهود بلکه ما سرا حمله کنن دیگ مردم، فهمي قوت بوما همي شجاعت بوما همي تدريب همي فكر هيالشان جنگي وجهادي ومارا دشمن هسته. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم آت همي أولي قناة كلات محاصريكو نامني قلات الناعم، يه قلات الناعم محاصريكو چند وقتا يه كلات باتشبي، كلات باتشبي همدا أولي كلاتا ياكي هسته نامني محمود ابن مسلمة، محمود ابن مسلمة إشي دوك جت إشي سربانا محمود بن مسلمة همدان شهيد بي. محمد بن مسلمة براتم، محمد بن مسلمة همشي ماشما باز كيسي آرت چنچو رسول الله صلى الله عليه وسلم جانقا ماستر كتاب. محمود بن مسلمة همدان شهيد بي. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كلات محاصرة كو راندا شام وتكلات باب باتكو تاتكم دروشتا دومي كلاتا كلات الغموصة، كلات الغموصة شتا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاباتكم يه كلات محاصرة كو چند وقت محاصرة كو تونتا رسول الله صلى الله عليه وسلم يه كلاتا دروازة پاچ کنم مان بن يدرو تچم چپوشت بابا مان بن سومي كلاتا همشي سومي كلات وكا باز وتشوك جنين هم يكلات وكي كتاقام يعني يكي شارين كلاتي ديوالي برزة مزنة تير كمان جاقا هم يكلات رسول الله صلى الله عليه وسلم قو صحابة محاصركم فتحكو يكلات يبابا هم بابا باشكو تات شتا وتشوك جنين انقار كتن يكلات وكا يسومي كلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيان فتحكو يكلات هنشو شتا چارمي كلات كلاتي در كپن چاقات كن يك كلاتي بي اندازشا محاصرة كو رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 روج رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة يكلات دپا وشتاتقا محاصرة كنا كلاتا پاچ نكنا راندا آبي بلاهي جوه كيته هم يكلات وكمان بآني مقاروتهم فآرت صحابة هم آب بندكو بلي آب نروته هم كلات وكا آخر ديت ساك كلات مردم كلات وكاين كلات بابا پاچ نكنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشپا وشتي إن شاء الله باندا ما ماستر يكلات پاچ كنوغا يك صحابي من ديوم الله سبحانه وتعالى يكلات باندا فتحك پچك مسلمانان واسطة ويا هنچي مردم ديون يه رايتا ماستري هنچي همي مردم يكنو الله ورسول الله دوست داري والله ورسول الله آيه دوست داري. يه شپا يه هبركو صحابة درستا تمناكو قشت يا هر بشي مارا بداتي چي رسول الله شاهدكو الله ورسولي يه مردم دوست دارا وآيه الله ورسول دوست داري. فأبو عمر بن الخطاب قش من زندگية من دوست نداشتم، من دوست نبيتم، من ماستر ببوم قائدي ببوم أميري ببوم، لكن مرچگين روچا يه رسول الله يهبركو ما تمناكو رسول الله من ابگوشي بياتو ماستر ايه جانگا صحب نماز بي صحب نماز رند وشي درو صحابات که هر کس وطاره پیش داری، هر کس وطاره ظاهر که رسول الله ديما. فرسول الله چاري چو يحكي ظاهر نهماي لوٹي رسول الله داته چارتي انگو چپ نمک چاری رسول الله راست نمک چاری ये मर्दुम रसूलुल्लाह लोटी हमें रायती बिदा मर्चगिन वचा ये कलात पाच भी فنديتي فرندا توارجا وشتي رسول الله أين علي بن أبي طالب كجه وشتي يا رسول الله علي بن أبي طالب نجندي
چامان هنچو که بتا سهر ترتا چامان نتونه پاچ کن و گندگا نتونی همه و جاگه ها داشتگی نما گوشته بنند تو نتونه بیچاره گوشتی بیارتی فشو تا آرت دسته گبته هنچو نگندی دسته گبته آرت رسول الله کر را فاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الوته رسول علي بن ابي طالب واسطه هما دمان سهري چم اسپیت بتا یہ چم گرک درو گار بھی وهنچو چمی روشن بتا وشي علي بن ابي طالب وشي من سرا هنچو درد كتا راندي رسول الله دعاء من سر دردي هيك نجبتا چه وفات بتو سر دردي من رانده نجبتا فرسول الله صلى الله عليه وسلم رايتي دام استريه وشت برو يه كلاتا ديما برو توكل على الله بسم الله برو دعوتي بك اسلاما دعوتك باسلاما لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم دعوتك اسلام شمينيات مردم اسلام ببا شمينيات مردم هدايت ببا شمينيات مردم ايمان قبول بك لنيات مكنه دنيا واسطه مرا غنيمه رسل لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم هرب يك نفري الله داستا هدايت بدا اسلام داخل بي اسلام قبول بك چدراهی شرطنی سواری هشتر دنیای تر برسید یکی هدایت نفر الله کرتی واسطه شرطرین قیامت روچه دنیا واسطه تی واسطه شرطرین فرنده درات علي بن ابي طالب وشت اذهب على رسلك ولا تلتفت برو بدل چک مترین رسول الله چوگوا برو بدل چک مترین شو كلا ديمتر وشتات علي بن ابي طالب وشن رسول الله قوا چک مترین بس من یک جوستي هست ما اگه جوست نکتا فچطور من جوستی کنم و چک گوشت من گوه رسول الله و چک متریم همین چو اتباعی هست رسول الله صلی الله عليه وسلم پابندی فتوارجا و چکی نترین گوشت یا رسول الله على ماذا ادعوهم چی اولی ما دعوت بدهم گوشت ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اولي دعوة همشيه بگوشت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بلكن چکی نترین شو هنچو رسيت مودا درات که اکبر دگی نامنی مرحب هنچه مشهوری مردمی جنگا مبارزه درات گوشتی من يبارز که گو من جنگ کن درات یک صحابی نامنی عامر ابن الاكوع يهم زنیه دادیم سلمة بن الاكوع برات سلمة بن الاكوع هنچه ماهری بیتا هر بتاتکا ابس وات ابس تاتکا ابسی گیش بیتا سرعتا تیزیه عامر بن الاكوع دراتك وات مرحب جنگكم هنشو دراتك مرحب وشتي شير جان توسيب دورة لقد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب مترو خيبر زاني من كيوم ما تشين دادي مردم همية كيسا رقم فوشتي راندا دراتك مرحب عامر بن الاكوع صحابي دراتك شي قوم مقابليكو تونت مرحب عامر بن اكوع بجان شهيد بي عامر بن الاكوع رضي الله عنه عامر بن الاكوع شهيد بي هذا توارجا قوشتها كي توني قوم انا مبارزة بيا مبارزة كني رد دراتك علي بن ابي طالب رضي الله عنه قوشتي انا امي سمتني حيدرة وشي ما توسيب كنا ما مرحبا ما انا من مات من ينام كتا حيدرة ما انا اسد يعني ما انا شير من مات من هينا هم ينام كتا من شيريدتا ما هنشو جان كنو چه شيران دابا وات رادا مرحب جانكو علي بن ابي طالب رضي الله عنه جتي مرحب كشاك بي رادا مردم هنچو بیم میشن جان تو کدرات که براد درات نام یاسر ها یاسر جات کوشته بهنده دوره کو رنده استسلام کو یه مردم چکلاتا تات کشتا هنچو سومی کلاتا رده هم وحدی تات کشتا آدی کلاتا آیان زانت ما حالت هنچوشه ما آخرا ما کشک بین بیا ما شما گو رسول الله صلح کنیم لوتين رسول الله ما را معاف بكم ما را ببخشي ما را مكشي ورد ما در كفنش خيبر روين شو بني نظير دابا بين قينقاع نفر راه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راح قبول انتشار شروط ما ملكا تردين كلاتان تردين زميننا مالا چيزان ترى درستان تردين بس ما راتو يا رسول الله ببخش
ما را بکش، ما خیانت معاف بکن، کشگ ما را معاف بکن، ما را اجازه در کپی. فرسول الله صلی الله علیه وسلم قبولی کو، گوشتی بیای آد کرد مشوری کو، رسول الله صلح حسابا، گوشتی زمین هرچی زمین درخت چه مچه همه مسلمانان واسطه، همه مقاتلان واسطه، همه جنگا آت کن چه صلح. الله سبحانه و تعالی لبزی تا شما را فتح رسی، غنیمه رسی، همه 1400 نفران سر بحر با شان ما چند چو رد مال هنچو، گوشت هر سهری هسته، نگره هسته، یه درو مسلمانان گه شما ویت پوچا ویت بیچی مهمی چیزان بزیره، یک بار هشتر در کپه ویت مالا پولا چیزان پیسوان یکی چیر مده، هر کس چیر دا چه عهدا چه صلحا میگا درات که، هر کس چیر دا چه یه حکمه میگا درات که، هنچو یه اتفاق بی ایشان قبول کو، رنده ویت مال آرتن رسینتن، ویت چیزی آرتن رسینتن، چیزی پیسوی سهره نگره سلاحی، هر سلاحی هسته آرت رسینتن ده مسلمانان واسطه. باز نفر لحتیه چیر دا، لحتیه چیر دا بور کل کتا، لحتیه با دیگ جاگاهت یعنی یه کتا بالمسلمان نگن در اندامای زیره. فرسول الله گوشته هر بش یه پول درات کن، یه سهر درات کن، شما چیزی چیر داتا، شما ویت صلح ویت عهد پروشته گوما می گوما مسلمانان گوما. فگوشت ما را قبول هر به چیزی درات که هر چی کنتی حکمه، بس ما وتی گیشتر مردمان درسته وتی ظاهر کو. رند رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کو بلاد دبروه، رند پدات کم گوشت یا رسول الله یه بلاهی ملکی، بلاهی شهر، هنچی شهر مزنی، هزاران مچی ما، هزاران دگاری ها، شما زیره یا رسول الله شما در نوا رنده تبل بی مچ میرن زمین میرن، شما ما را اجازه ده ما ملک ما ایزانه ما آپاند رهچان دگاران درست ازانه هرچی در کهتن چه یه زمین نیمی شما گه نیمی میگه. فرسول الله صلی الله علیه و سلم قبولی کو، گوشت بننده و جاگاه هرچی در که مسلمانان واسطه نیم شما گه نیم میگه. فقبولی کو رسول الله صلی الله علیه و سلم یه حکم، گوشت هر با ما امر کو یا شما رنده خیانت کو، ما شما را چه یه ملکا گلینه. فقبول کو نشته رنده آت که یک دو جاگاه ما آخری کلاتا آیا بازی پیسه وی چیر داتا، گوشت شما پیسه و اینچو نبید تگم مسلمان، گوشت شما پیسه و مال باز بید تگم، شما چه بین نظیر زور تگم، گوشت همشه ما گیشتر ما چیر نداتا. فرسول الله صلی الله علیه و سلم امر کو شوهاز کنه، شوهاز کو چه یک یهودان گوشت بله یا رسول الله یه جاگاه لحتی آت که ما دیتا همدن زمین قوت که، فآت که رسول الله صحابه راه دا زمین قوت دیتا و بازی سهری نگره ایشان چیر داتا. فایشان سرا رسول الله صلی الله علیه و سلم خاصی حکم نازل کو، همی کلات بردماشان چیر داتا که وت پول سلاح چه اهدا وت اهدا وت صلح پروشت، همی حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم پروشت. فهمی مردم آیا دستشان غنیمه بیتا، رسول الله صلی الله علیه و سلم زورتا و بهری کتا رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابی سرا و رنده رسول الله صلی الله علیه و سلم لوتی واپس بیت مدینه یک جنین درات نامنی زینب بنت الحارث سلام ابن مشکم گوهاره، وشتی یا رسول الله متی واسطه یک دعوتی عد کتا سبارگی عد کتا پیسی کوشتا گم، یا رسول الله تو من مهمانی گبوار. فرسول الله صلی الله علیه وسلم قبول کو، آرت ہمیں برنجی ہمیں پیسے آرت پجنینا یہ ظالمہ زینبہ زهری مان کتا یہ گوشتا و جو ازانتی رسول الله یعنی دست دوستری بیتا چه گوشت پس گوشتا فزهر گشتر همدن دو برابر همدن یری کتا. فرسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه توارجتا گوشت بیای بوره، فرسول الله لحتی صحابه دست جا رسول الله هنچو یه هردی چست کو لوٹی ود پاکن جایتی رسول الله جایتی گوشتی جایت گوشتی رسول الله ما وره یکی موا فستروست انگار کو گوشتی یه حد گو منا حبر کنگه گوش من توکا سم هسته، یه حد منا گوشگه من توکا سم هسته. فصحابه نشته یه گوشته بورن توارجه همی مردم جنین لوٹایت
وش تو جنين تو چیه کتا گوشی من راسته من زهر مان کتا سم مان کتا گوشتو کا پرچی سم مان کتا گوشت یا رسول الله من لوٹو چارو راسته تو پیغمبریه یا پیغمبری نه یا بادشاهیه هر به تو پیغمبریه الله ترا حال ده هر به نه پیغمبری نه یا دروغ بندیه بادشاهیه ملک لوٹه دنیا لوٹه غنیمت لوٹه هم ده تو میره مراحت به و هر به تو با الله ترا پیغمبر کتا بیشک الله ترا حال ده فرسول الله صلى الله عليه وسلم يهبركو يساهتي بكشه لكن يك صحابي هسته نامني بشر بن عراء بن معرور بشر بن عراء بن معرور شيك دباري وارتي رد هم دلابان جبت وفات بي امريكو رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جنينا قصاص يعني شي قاتل يا جنين ياكي كوشتي امريكو قصاص يا جنينا بكشه هم بشر بن براء بن معرور وفات بته يجانك توكا فتح خيبره نواد سي يهودي كشاك بي يجانغا 15 صحابي شهيد بي يجانغا وهي مزنية غنيمتية مزنية خيرية مزنية فتحية مزنية نصرية مسلمان واسطة دين واسطة اسلام واسطة وهي بيمية مزنية راندا يه فتح بي ياك منطقيها نامني فدك هندرو يهودا يه فدكان تورسي بيمية جان توكا كابتي خيبر يا بلاهي وات كلاتا يه ندتونت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمان واسطه دي مبداره كاغدي راه ده رسول الله كرا قشت يا رسول الله ما تسليم كنه ما ملك تيجي ما ربي بكش ننده هم ده هر مالي چيزي هسته ما شميگا فرسول الله صلى الله عليه وسلم شوف فدكا قبول كوشار صلح فدا چيشان فدكا رند يك منطقي هسته نامني وادي القرى شمال خيبرين هما وادي قرى هم منطقية بازي وادي القرى يعني يك بلاهي كوري بازي دهاتي ما بازي قرية ما فدراتك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر شو وادي القرى ودن شيء ان شاء الله ديم حلقة قصة بيان كني والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.